Ušterace s trecim ruskim slove na bokoh rubriki Tižnjovnik med inšim mož prečitati, co prinoši novi zakon o obrazovanju i jak čeče ozakonjovanje njelegalnih objektov u opštini Šid. U rubriki Našo mesta zaznačene označovanje Dnja ošljobodzenja od fašizma i aktivnosti u zmenšanju riziku od prirodnih katastrofoh. Ekonomija piše o shadski združenja Paprigaroh Kapsikum Anum, a kultura i prosvita med inšim o projektnim finansovanju u ruskej kulturi. Rubrika Duhovni život provadzela na ščivu palomnikoh zoz Rajevoho sela po naših parohijoh. Ljudze, rok i život, okrem fejtonu Jagnje skapal rock'n'roll, prinoša napis o poliglotovi Vladimirovi Bođancovi i da kedišnju vibivačku Mariju Nota zoz Verbasu. Sport dava ohljadnuce na Čukijadu u ruskim keresture, piše o rekreativcoh zoz Šidu, a zaznačeni rezultati naših fotbalskih klubov. Jak dodatok višlo literaturne slovo.